لیلی منی مجنونی تویم تو یاری منی من یاری تویم لیلی منی مجنونی تویم دلی من شو درامش کم کم و کم غروب رسید یارکم از من بیرمید رفت و مرا تنها گذاشت با یک سلامش با فکری مدامش تو یاری منی من یاری تویم لیلی منی مجنونی تویم تو یاری منی من یاری تویم لیلی منی مجنونی تویم منی من یاری تویم لیلی منی مجنونی تویم تو یاری منی من یاری تویم لیلی منی مجنونی تویم Один, два, три, четыре. Еще, еще и еще. Сколько ни бери, все равно будет мало. Помаза – это готовый творожный завтрак с сахаром и кусочками фруктов. Ведь вкусного всегда должно быть много. Бомаза от компании «Молочная радость».